Razvoj turizma i očuvanje kulturnog i prirodnog nasljeđa dio su prioriteta Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2014-2020. Kroz 14 projekata razvijena je i unaprijeđena turistička ponuda, organizovani zajednički događaj i poboljšano očuvanje i održivo korišćenje kulturnog nasljeđa prekograničnog područja. Uspostavljeno je 13 novih zajedničkih turističkih proizvoda, sertifikovana su 33 turistička vodiča, poboljšana je infrastruktura na 11 objekata, izrađeno je 9 planova za održivo upravljanje lokalitetima, a preko 500 ljudi je obučeno za upravljanje destinacijom. Zahvaljujući raznovrsnoj arhitekturi i geografskom položaju, mnogobrojne istorijske tvrđave prekograničnog područja predstavljaju jedinstveno kulturno nasljeđe. U okviru projekta Fortitude adaptirana su 4 centra za posjetioce koji se nalaze na tvrđavama u Šibeniku, Karlovcu, Banja Luci i Baru i na nekim lokacijama su prvi put stavljene u funkciju. Radili smo na obnovi kulturne baštine. Također, centri za posjetioce su opremljeni multimedijalnim sadržajima za interpretaciju kulturne baštine, među kojima su digitalni kiosci, aplikacije u sistemu proširene stvarnosti i novi itinerari. Kao ključni rezultat projekta osmišljena je manifestacija Noć tvrđava, koja će se održavati na utvrđenim spomenicima kulturne baštine. Po dovršetku projekta organiziran je kontinuirani nastavak organizacije manifestacije svake godine u predsezoni. U protekle 2 godine manifestacija je promovirala i povezala programe na 45 fortifikacijskih lokaliteta u 6 zemalja na prekograničnom području i šire, što bi značilo njeno širenje sa prekogranične na europsku razinu. Obilježavanju Noći tvrđava tako se mogu priključiti svi utvrđeni lokaliteti u Europi i organizirati raznovrsne programe za svoje posjetitelje. Stara željeznička pruga uskog kolosijeka Čiro prenamijenjena je u biciklističku stazu 2016. godine. Projektom Čiro 2 staza je proširena za novih 20 km u Crnoj Gori. Osim same infrastrukture na našoj Čirinoj stazi, odnosno toga asfaltiranja koje smo radili sve 3 države iz ovoga projekta, postavljena su odmorišta, zaštitna ograda za naše turiste radi sigurnosti, postavljene su i pametne klupe, odnosno drvene klupe duž cijele staze, dječje igralište kao i pump track i mountain bike park. Kreirana je jedinstvena aplikacija za biciklistički turizam, gdje su, osim informacija vezanih za biciklističku stazu, predstavljeni i sadržaji u njenoj blizini, od restorana, sakralnih objekata i prirodnih bogatstava. S provedenim aktivnostima staza je postala planetarni brend i mnogi časopisi, kao što je Lonely Planet, su je proglasili top destinacijom. Kulturna baština na dnu mora je misteriozna u svojoj nedostupnosti običnom čovjeku. Njene priče su često legendarne i prepune mitova. Kroz projekat Wrex for All, koristeći naučna saznanja i digitalnu 3D dokumentaciju koju smo sami kreirali, projektni partneri su javnosti obezbijedili uvid u podvodnu kulturnu baštinu regije Istočnog Jadrana kroz adaptirane prostorije za virtualnu realnost u naše 3 države. Wrex for All, virtualna realnost, omogućava korisnicima simulaciju zarona, obilazak oko broda, kao i da čuju istorijske priče o potonulim brodovima. Kreirana je virtualna karta podvodnog kulturnog nasljeđa Istočnog Jadrana, kao i mobilna aplikacija za promociju i razmjenu informacija o ronilačkim turističkim aktivnostima. Opremljena su 3 centra za obuke u ronjenju, 3D skeniranju i fotogrametriji podvodnog nasljeđa. Organizovani su i kursevi podvodne arheologije i ronjenja i izrađene prezentacije virtuelne i proširene stvarnosti. Kreiran je novi obrazovni plan i program za ronioce od strane pomorskih obrazovnih institucija. Dodatna vrijednost plana je i model marketinga i promocija destinacija sa lokacijama za ronjenje, uključujući uspostavljanje poslovnih odnosa domaćih i međunarodnih turoperatora. Na teritoriji Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore kulturna baština i turistički lokaliteti zasnovani na prirodi predstavljaju doživljaj sam po sebi.
Aktivnostima Interreg projekata prekogranične saradnje promovisana je njihova specifičnost, mističnost i ljepota. Te karakteristike jesu blago naših država i samo zajedničkim inovativnim promocijama možemo da privučemo turiste širom planete da dođu i uživaju u njima.